Hello, Tuni Kuki News sen bezose na bonza vin lem nevin. Tuni 15 February 2026 Kuki News sen bezose na bonza vin lem nevin. Tunin igam sunga tel so ho aban banin hin saikit no hitin. Igam sungo hi ivet na hi le. Achang le hin thasit aumen achang le hin. Kuki ihi yu zong hi akisi loi tampi umavi ti ho zong hi mo ahi ji in hi chi e ho inam piu hi ivet le hin mi ho sa hon thu ahin sei ding kon wa an ti zong la di e ti jing ho ta bang khu Kuki cha te ihi tawen tu ni a hi ivet na hi le inam sungo wa hi ahat to sat na ahat amen ahat lo pa chun I to banga thu pha sei hen lang I to banga thu din pi zong le a thim mo a ki koi jing da na hi ta in inam sung hi dam thei hen iti wa hi le mi pin tha ineo angai tai mi pin inam piu hi isim phat nu ngai a hi tai tua ilam kai ho ingan si lai se wa ilam kai ho hin ai pui mang chi dinga he do ta in hi ji chun kanam mi te ho ki ho to o hitin lam kai tha ki tu no hiti tu a 2026 hung khial hen lang 2027 hung hita hen lang hi le inam sungowa MLA hi hen leader tha hi zong le atun na dinga hi thingno hon athal ahin man cha kit dewa hi hi chi ahin man cha kit tengol hin I dei lo sa saw khat chu ahung kai na ding lampi hung kit ding a hin hi ji chun hi chi ho itin theiwa 2026 sunga chu ki gen thei le jong le ima banwa hung lung ding 2027 a patna hi Kuki cha ten inam pi vekol thei ding inam pi kong tol thei ding MLA hoita ta ikilhan do thei na diwa hi Hichiwa ihin su tang thei ahi lo le ihin su boy thei ho dal ngam ding hi mi pin ikisim lo wa hi le igen thei na ho hi ban sa ahi hung khi su a tua igen thei na sang wa hi gen thei zo ding dan din mona hi I tawi idin mono hi aha sa le jing tai hi ji chun kanam mi te ho 2027 ahung thun ka in vote hi ding a hi zong le mi pin a dei bang a hi theina ding lampi hi ngai to phan wa hi tai ti chu thuma kai to banga iga phon no hin tin KSO Sadar Hills hon lamlin hon hong dia thupi na ananei wi ti ho zong mo a hi in KSO hon zong tu a hi lamka le a song pi le kangui ki zot to na lampi ho zong hi I chan ham khatna hi lakhat lang hung ling a hi tai hi chi lakhat wal zen melong hon ei kha pi na chung wa hi lamlin ne hon pi win ti a zong hi thum na nei ve ti hi mo a hi in hi chi bana chu Kuki Human Right Council in zong ITLF in thupon ana bol pa chu ana to sot nin hi chi hi ke hon zong ka pomovi ti a chu thupon ho ana nei ve ti ho zong hi mo a hin hi chi chung chang ho he thim na divin a hil chit na ho hin nei hi tin chule cycle langa pi kim neo in zong hi ta chu litan langa ko na gen thei ta hungal jam ho ki tho pi na blanket hi hen donlop hi hen ne le sa hi zong le tampin ki tho pi na anapi ti ho zong hi mo a hin alang khat langa MLA deputy mei thei government hin join pi nem cha in zong tu a hi mei tei le Kuki aki hen thei hi pove ikika wa hi ki gui zop na su hat kit na cham na sim ding ti a to gon anei ti ho zong hi mo a hin ni che ho hi aban bana hin sai kit de wa hi amasa penin mei tei gam sunga velo han mei tei gam sunga zong hi KKYL ho hi member khat anaman do win hi chi
amat do pau santos mei te kitipai kum som thum le gup hi ta in ama a ko na hi khuti ta thal hoi ta ta mat do wang chom po in hi zong le mobile ho sim card ho za chom chom mang cha hi ama hin mun tina hi demand anabol na hi police hon security force center police o hin hita chu operation anabol na wa hi chipa hi anamat do wa hi ti zong hi mo ai in aban le meitei thing noi ho PLA khat le pripak ni anaman do kit ven hi chiwa amat do la wa hi numei ni zong anazawe ti zong hi mo hi in tu le tu a zong hi phai sung hi isei bang wa chu phai tol sunga meitei gam sung hi 650 square kilometer bawa hi masanga chu e ho gama na kisel do jiwa na zam do wa thinglang dunga na kisel jiwa hi in ahin la tu a hi ki boy phatnova I gamo ahin hlo thailo phatnova I gamo wa kisel thailo phatnova hi police ho hin a no lo a aban bana hi alo jing wa hi tain tampi amat do wa hi ta in tu ni chan ge a jong hi mi tampi ama ho kiloi khom na za chom chom thing noi ho jong hin mun tina demand ho jong hi anga di powi ban cha hi a bol jing na lai vi ti ho jong hi mo ai kin ne hi aban kin a hi e ho gam sunga jong UK ne member khat sipai hon security force on anamanovi ti hi mo hi in hi chiwa news ki mudan dung joya cho hi le hi chi hi Churchanpur police station hope sunga matejang ti hlang ki choi wang kho a kona UKNA member khat hi anaki mando hi in ama a kona hi ama zong hi sumdonga anapangdan hi in ama a kona hi pistol khat anamando win amin hi ahi le lun zakai vai phei kum som ni ahi ti zong hi anaphong do win mei te gam keu hilawa e ho gam sunga zong hi anaki mando hi a jing hi chi hi tu lai ta inam sung igam sung ha sat lai ta khat le khat demand ikibol to pa wang hi mei te ho idea ila wa mei te ho chon da na thil phalo I bol ji tiengule hi chito bang thil so ho hi ana khaji a hi ti zong hi he theine diwa I pho no hi in a hi thei chana tu lai ta hi inam sung igam sung khan to lo na zong hi mei te chon dan ila wa mei te ho banga demand letter ki choya house dom dom anei dom dom in kisa hoi dom dom de mani bol jing ngu zong hi inam sung wa la sap na khat a hi in a hi theya hi le kanam mi te ho khat pan khom ding khat din khom ding zo hi ngai to hi tin gal hin nei May 3 2023 a patna gal hin nei wa patna Kuki cha ten sum ihin don do momong hi ga veleu hen state khat phateta sim to a lam lien hoi ta thuna infrastructure izanam khat development bol thei a hi tain a hin la tu ni a hi gamtin muntina sum akrola alak tela hong lut zong le a lut na hi muntina thang jing a hi in a lut na hon zong alut na ding banga phateta alut sa lo je wa chu tu ni chan gya inam gen thei na hi kila kang thei lo a hi lo la khan to na thei di lo wa hi chi chan gya ki gen thei ya donation ki bola hi zong la mi phabe pi hin ta san ta lo wa sumle pai to zong hi mi tampi thasit na hung gam a hi ta in a hi thei ai le kanam mi te ho mei te hon izat bol zong le ho Christian cha te be in thil hi adi di in bolu hi tin thil hi aman na ding dola phateta in mang leu hen tu ni a igam inam ki thopi na dinga ta chanu ta chapa dim set a hi in a hin la thil hi a hi ding bang ta hin bol lo tingule a thasilo ding zong tampi thasit na ahin nei ji wa hi ti pa hi neo cha iga het theine dewa in phone be kin wa hi in chule Sanapati district langa zong hi
a zo say a phone dunga mi sum la pi ho zong hi ni long ho hi ana dan wa hi ni cho hi dilhi khopi bawa hami ti ai le tu a hi e ho gam sunga jong hi chi ta banga zo le na la ki chima mi sum ni pai bailam ta la pi a zo le na la ki chim tampi ana dan a hi ta in hi chiwa jong hi nu mai ni anaman ki nu vi ti ho jong mo a hi in ama ho jong hin ana to na ka pi ding a hi lawai le hi chewai sum hi zat thun le chun hi zat na nong mu ding a hi ti ho a hi phone a hi mi a hlep lewa hi ta chu police hon anamat dan wa jong hi mu a hi kin ne hi case o ho thupun ga vekil lew hen case o hon jong tunia southwest cedar hills block hon jong lekha ahin so na wa chu appeal for remover public road blockade ti a hi in melong hon ilampiu a kha naw hi hung sot thim a hi ta in hi chiwa case o hon a sei na wa hi ivet na hi le hi chi hi 12 January 2026 apana anaki kha a hi ta in tu a hi ivet na hi le chun lakhat hung wal zen hi ta chu ilampiu hi a kha wa hi ta in lakhat le ni thum lang hi lampi ei kha pi wa hi ta in a hi the ai le hi chi ho mai maya ki su boy lovin khat la khat ki ho to o hitin khat la khat pateta in ki ho hi tin hi chi lampi ni kha pi ho hi ni hon pi ovin aji chu tu le tu a hi ke ho jong class 10 a hi in a hi lo le class 12 for a hi in hi chi exam ho dinga hi boina lien ta ka to ta vi mei te gam la ka zot thei po vin hi chi hi ke ho ki hin so na lampi khat lifeline khat a hi in tu anang hon hi chi nei kha pi ki no wa hi le ke ho Kuki cha te student dinga hi i chan ham khana gen theina a hi ta in hi ji chun a hi thei le tu a hi class 10 class 12 exam hong nai a hi ta in hi chi ho dinga hi nigel pi wen lang lampi ni hon pi wen ti a jong hi KSO hon chairman secretary makhan a hi in chairman secretary leikham pok pi a hi in chairman secretary khun kho naga village a hi in aban le chairman secretary iring hi che ho se hi lekha na piwi ti a jong hi mo a hin nge na ana bol a hi in hi chi hi a hin pompi deu ham a hin pompi lo deu ham a hi lawai le a hin phalpi lo wa hi le i chan ge ya Kuki cha ten pan ila deu ham ti wang hi sei thei a hin ai po in hi jong le Christian cha khat i hi na dung zui wa chu thu hi a phalanga pan ma saw te ti a chu phateta pan kila a secondary examination 2026 ahung thun ding to hlona chu hi chi lam hla na hi nei hon pi lo wa hi la boy ding a hi ti a hi a phalang ta a hi phateta tu a hi KSO Cedar Hills Southwest Cedar Hills block hon lekha ana thot no ve ti chu mo ai ke ne nei aban le tu ni a chu zan hi apana anakipan tanghul ho festival Lui-Ngai-Ni kiti hi anamangovin hi china a jong hi Nagaland CM pa jong hi anakovi ti ho jong hi mo a hin tu ni a chu Nagaland CM pa jong hi chief guest dinga hi anako a hi en hi chi anako na wa hi Nagaland CM pa jong honga song anaphu ho jong hi hondo na ho jong ana navy ti hi mo a hin la hi chi hi ama ho hin naga kiloi khom na dana ana sim wang wa hi naga ka hi ti a tunia Lui-Ngai-Ni ti a golnop abol now hi chiwa function a hong chief guest hi hen a hi lo le minister chom hung ho jong hi guest of honor za chom hung ho jong hi ama ho pawa hi ei ho Kuki cha te to banga ama pau tho thei koima po ven aji chu khatnin a khat hung din do a ama pawa se ya hi le chun adang ho a hello ding dim set na hi khat hung din do ki na hi le a pau chom hi kit aman jong ama pawa a sei ki na hi le a hello ding dim set a hi ji chun hi chi hi naga kiloi khom na ti jong lew a thu sei ho zo se hin
bon vai sa pau mang cha a hi lo le kol pau mang cha hi holim na anabol vi ti zong hi mu a hi in ai ama ho hi akipun khom go na wang wa hi khokhat jing zong hi aha mo akiba lo je a hi program khat amanova kisu khom na khat anei wa hi zong le again theu ai bowi ti chu neu cha ega phone be ke no hin tin tu ni article khat hung ki ji khat hi chiwa hi ga velo chon ne pu pai te Kuki ti a aman le kha a hin so na khat hi a hung viral he jeng in hi ji chun neu cha iga he thein divin hi chi chung chang ga sei le han koima kiloi khom na de na zong a hi di po in aman a hin sei zong hi adi thei le jeng in Zomi hon tribe ko nativin hichiwa tribe ko ho zong hi tu ni a hi aling lo a hi bowe hichi pau me a tu ni a Zomi hon panala jingo hi a hi THEI le ngado ovin ti zong hi a sei a hi in a khat na hi chi tribe ko ati ho hi he theine divin koi tribe zaw ham ti hi ga velo han paite a hi in ani na a chu simte a hi in athum na a zo ali na a vai phei gangte mate aban le sukte tedim chin ativin tedim chin a hi poin chin hon jong tu a hi barma langa hon na sata aka mo hi bovin hi ji chun chin hi amina ki zaw sa hi bovin tedim a hi bovin abana chu akona a choi le thangkhal na thangkhal a hi in a hi le hi chi chung chang aman an so ho hi ga velo chun paite ho hi PTC no ya a hi in PTC hon jong Kuki zo council apom a hi in a hin la hi chi PTC leader pa president pa chu Thah ding mat ding agot nova a in ho hal pi ding agot nova force ta Zomi a zaw dinga withdraw na kibol sa oi KZC support ana bol na chu withdraw a kibol sa ai ti hi aman asai a hi in ani na a simte tribe ho hi a hi le ama ho hi mizowa lut go a mizowin jong except a bola ita cho mizowa lut no a hi ta in a hin la hi chiwa jong hi gi na akibol kitnin Thah dinga gi na akibol je in simte in jong Kuki zo cho apom a hi in a hi wangin force ta akibol kit na Kuki zo council a ko na withdraw kibol sa kit wa hi ti hi a hin sai a hin athum na a hi le zo ho zong hin kiloi khom na UZO anei vin ichi UZO anei now wa zong hi Kuki zo council support phateta anei wa tuibong assembly a chu UZO hon zong phateta a hi chiwa hi kiloi khom now zo tribe sunga kiloi khom na zo sin ke ho hi Zomi a jong ka zaw lo di Kuki a jong ka zaw lo di hi ta chu perala ka di wa hi ti a thupon ananei zo saw a hi tai ama ho zong hi Zomi a hi po vi ti hi phateta a zo hon zong withdraw anake bol a hi tuibong assembly a chu Zomi a kona Zomi council a kona pot do na thupon anabol wa hi tai ti a jong hi hin sein alina a vai phei ho zong chutima a chu Kotlin declaration VPC thulu na dung zuya chu VPC hi Zomi a hi poi Zomi ka support po ve ti a hi vai phei hi han ti a kilol na ananeva withdraw anaki bol saw a hi tai ti zong hi en sei kitnen gangte ho hi a hi le chun gangte ho hi min mai a hi in adi ta sei dinga chu ama ho hi mizowa lut no a hi tai ngai wanga hi chiwa ki sei dan dung juya chu a hi le amin mai a gangte ti a hi GTC ti a ki sim wang wa hi ama oi mizo nam sunga lut a hi bowe ti hi aphon a hi in aban le mate tribe council hi hi chi adi ta cho amin mai a hi in organization phateta ajong poi them khat hi thangkhal a hi in thangkhal speaking ho a hi bovin
tribe ma chu mate hi zong le thangkhal speaking ho ai bo vi ti a hin hi chi mate ho hi iga seibe kit na hi la chun nam khanin tribe recognize a hin kila ding ting le pau ngai cho language ngai cho language nei lo chu tribe ma recognize ki bol thei lo a hin mate ho hi ga velo chun atam zo pi hin a hlang pi a ipiham ti ho pau hi tampi athowa ipiham ti pau hi aza hi a hi wanga chu alang khat na aning lang khat na ga cheng ho mate tribe hi tho a hi wanga a speaking hi thangkhal pau tho chu ichi ke ho vai phei sunga jong hi tampi chu son ta ho tampi thangkhal pau tho jong cha a hi wanga mate ho hin a hi chi thangkhal speaking hi akigu do wa hi chi ala do wa tilauhan hi chi thangkhal pau chu mate pau a hi ti ai mate tribe recognition India government a ko na akila awai ta akila le tu a hi an number 9 na hi ga velo chen thangkhal cho hi chi thangkhal ho hi recognize hi thei ta lo cha ji chu iptm ti a hi a pau chu mate hon ke ho pau hi ti a recognize a ki bol zo hi ta chu hi ji a chu thangkhal ho hi hom jong hlom a population a jong a hit lo hi chi ba na jong chu a pau hi mate hon ke ho pau a hi ti a hi tribe recognize a chu mate language khu ga velo chun thangkhal kitikit vet hi ti a hi je a chu hi thei lo a hi in aban le asagi na sukte kiti ho hi a hi le chun sukte ho hi tribe recognize dinga jong population in a hit lo je a chu mi hlom cha hi win ama ho hi tu le tu a zomi poma a hi ve a hin la mi hlom cha hi bo ve ti chu ni chiwa hi a sei a hi in a giat na a hi tedim chin ti a hin chin hi zaw lo a hi ko chin ki ti hi kolgam sunga ho loi kho a hi win chin ho hin tedim ho hi ado nom kit lo hi je a chu to a khu kolgam sunga khu ucha hi wanga chu ke boy zingo hi ta chu chin ho atuma mo hi in tedim ho hi India gam sunga jong hi tho a hi jong le hlom chakhat bo a hi ti chu hi chi article a aji na a hi a hi tu a zomi hon ki son pi ta 9 tribe a ti a asai na la wa chu a khat na a paite ho jong zomi nom lo simte jong khuti tho aban le zo ho jong a pot do hita vai phei ho jong a pot do hita a khuti a hi le koi chu tu ni chan ke a pang na la ya a hi lo le zomi chu ipiam ti ga velo chun e hi chi Wikipedia ho a hi lo le internet Google ho a jong hi ga ho leo chun zomi ki ti hi Kuki chin pau speaking mangcha a tribe khen khanin a form a hi bo ve ti ai ki sei chu hi chi wa hi zomi chu hi chi tribe identity hi chi mong a hi ti lo Kuki zo ki ti tho chu hi a hi lo vai le Kuki chin ti a hi lo le zomi chin ti ho a hi chi to banga ki sun a hi in zomi hi chi a hi poi ti hi hoi ta ki chin ta ki ji a hi in hi chi chun inam sungu wa hi ikito thei lo na pau hi i hi na pom lo hi la i hi lo na hil khana i be go te je wa hi ikito lo wa hi tu le tu a jong hi zomi hon 9 tribe ativa asei jing ke hi vai pheila a jong hi azaw poi ki til ki zo ding a hin leader khat le ni na chu tu ni jan hi dunga function aman na wa jong chu thu sei ho chu ga velo chon vai phei ho jong zaw chu na le vai phei ho jong zaw a hi wanga hi chi vai phei ho ka sei chu amasa video a jong chu kana sei tai tu ni a zomi ka hi itiva a hi wanga zomi hon ka gama hi ke ho gam sunga ipi bola na ham te amin itopi a eidel do ta tu ni chan ge ya leader ama phat chom na dingai to a pan la ho tu ni chan ge ya ga peng theina lai hi chi to bang chu hi ven a hi le hi chi 9 tribe la a hi tribe izat ham khat pai te pot tan zo la anom ta pon gang te la hi thei ta pon
vai phei la hi thei ta pon a hutia mate jong a hi thei ta lo vai le chun tu le tu a hi zomi chu koi ham tia hi le chun aniau khat phadewa pom ho chu a hi le simte sukte te dim thang khal na thang khal ki chu ai le thang khal ho jong hi alang khat na chu mate hi ki chu mate keu hi lo wa son tak ho jong tampi chu vai phei ho kho dim se na chu hi chu ho jong hi tu a hi niau khat hong ki he do wa vai phei langa hong zau gam tau chu hi ta chu a hi bo wen a khoti a hi le chun mi hlom cha bo hin tu le tu a hi zo mi apom a hi ti pa chu niau khat mi tampin het thiam lo je wa group za chom choma ikine lo wa hil che na boldinga avel vela nin tip ji wa chu het thiam na dewa neu cha in se wa hi in tu hin in full times a kona article ga la do ki no hitin hichiwa holim na ga nei kit lo han Deputy CM Analatha Pinem cha kip gen ama thu hi tu a hi mai te hon article front page a koi hi chi in full time a hin na ngi chi in full times a jong hi ama hon front page a koi wa hi chi front page a koi na wa aji pau hi adi ham adi lo ham wang a ki he poi a hin la ama hon article a hin post ta ji wa chu isei wa hi Tuni ajong hi mi tampi isaya hile koima ata san impo win hichi Kuki dawa pang ahilo le meitei government forma pang la ahi Kuki MLA som ho zo se hi zaw ahi tile koiman ipompo win mi khen khanin aman bon sign bol lo ama bon hichi apan mun tu lawati pan mun tu le tu lo ze ahi boy win amasa jong Theng patna kana say hi ta in Kuki MLA ho josi meitei government forma zaw ahi hichi azaw lo wa abon wa resign ke bol wa le chun MLA hizat athin lawa party khana chu som nga thing ding ati wai le som nga thin lo wai le chun government ke form thei lo chu hichila chu som hung pot do ai le chun som li bo wa hi ting le government chu ki form thei him lo chu ahi wanga tu ni a government ahung ki tha form theina chu ipg am tel ehon idal ha lo piuzula adal ha lo ji wa chu government tha chu ki form thei hi chu hi chi a ki form thei ji a chu MLA zo si a zawe kitile tu ni a hi chi wa position hin la pi nem cha kip gen a hi in pu LM khaute hin pu ngul sang lur a hi hi chu ho thum bo idemo a hi a hin la adang hon jong anga di puwi ama ho jong hichi government form na chu zaw a hi vi ti chu kichin ta ki sei hi in a hin la mi tampin I het thim lo je wa chu avela hin se wa hi in chule hichi pi nem cha article a hin post na wa a seu chu a hi le pi nem cha hin tu le tu a hi mei teile Kuki ki ka ki boin ho hi healing tha bol ki ding ti chu su hing ki ding khat ki ka a hi lei government mangcha a lei phata a sim kit na mei teile Kuki ki khen ho hi job tha ki ding integrity hi chi hi SO ho saina jong chu jawa hi ni chi I tho nom lo pen khat nu cha hin Manipur integrity ke thailo ding ti tabang aseu chu hi chi wa jong ki sei kit a hi mei teile Kuki chu a ki hen thei a hi poi hi chi ho chu bypass ki bol thailo a hi ti ho chan ge hi aseu hi chu aban le tu a hi nasata apan akila in government CM pa to hin ke ho to na ke nein relation phateta asem to dinga jong hi CM to ke ho to na ke nein Kuki le meitei ke boina ho zo se jong hi Kuki le meitei ki ka chamna sem dinga hi pan thei to ma kila dinga hi ti ho chan ge jong hi aso wa hi ni che ho hi ata ahong hi ai le chun aboya hong boy ding Kuki cha te tu ni chan ge mi jani wali thiu in iza nam khat ki hal ha kho iza nam khat ki hal ha I ho in ho na san ge ya ei su mang pi na ho hi mo si hong so ding a hi in hizi chun avela anaki sei ta in hichiwa hi mi khen khat in social media hong ki so ho jong ta san thei ding ham ta san thei lo ding ham ki hegam ta lo hin
tua jong hi pi niam chai hong pot do han lang ama hin deputy ka join ji jong hi chi a hi khu chi a hi ti hi sei han lang le chun ki chi ding a hin la ma silent ta kit na hi le chun mi pi ke boy gam a hi ta in koi man jong action ilangam po win ama anga na dinga chu thu ipi win a hin la tu a hi that 20 a patna 22 chan ge hi phat iti pi wa hin hi chi phat tep ka sunga jong hi chi to bang article ho ahung uma khat la khat ki ka cham na sim dinga government in pan a hin la a hi la chun Kuki cha te ilo sap na diu hi hungam hla lo cha a hi tai ti jong hi he thei ni dewa tu nia hi chi article mang cha hi in se wa hi in mei te in zawa tang khul ho ai sei naw ama hon festival aman wa Lui-Ngai-Ni atiwa aman nawa jong chu speaker ho hin ama pau wa sei jong la koi ma cha ke ha to lo wa hi in a hin la Kuki nam sunga hi paite hi hen simte hian tha do hi hen vai phei hian mar hi hen a koi chun sei jong le e hon iki he thei so ke cho ki za to thei so ke a hi wanga tu ni a hi e ho hi khat la khat ki khen ding ki go te khat la khat ki vet dana ding a hi thu a za ki sei te a hi hi chi ho hi Kuki cha te hla sap na ta khat wa hi ti chu e thei ni dewa in se wa hi in ITLF women wing hon chong litan lang boy na chung cha nga hi ki tho pi na nei ding ti a thu phone ana bol chu hi chilanga mizo tilhen Manipur gam sunga cheng ho hi mizo ticket po ne ho an lu sei ho ti lu sei langa ko na jong hi support na sata bol win hi chi number a ko na hi ki tho pi na pi ding ti a jong hi ama hon jong thu phone a hin bol win alang khat langa hi vet na hi lamar ho hi kinin mar pawa hong ki sei ki hi in litan langa sarei khong le cha sat langa gen thei ta kho sa ho hi chi ho hi ki tho pi na ding in hi chi number a ko na hi gpay bola ki tho pi na bol ding a hi ti jong hi ITLF women wing a ko na thu phone a hin bol vi ti ho jong hi mu a hin kanam mi te ho gen thei ha sat na wa hi ane hon gu thim cha adi lo ta ne jong le ipan naw chu pathin mina hoite ta inam pi to satna hi le chun phat khal ilo hen de wa hi ti jong hi ka sei do nom kin nei chule Kuki Human Right Council hon jong video masa ina seyu ITLF hon kagam sunguwa political solution a toka I to banga government in thupo nei hanlang press azat nei jong le political solution Kuki zo chate atinga political solution a toka Kuki gamsung meite hon nahin chot lut thelo de wahi ti a thupon ana bol pa chu tunia jong hi Kuki Human Right Council hon jong phatata ka to sot no ve ITLF thupon chu ke hon jong ka din pi ve ti a hi phon do na ho jong ana nei ve ti chu mo a hi kin nei tu hin e project chung chango ga sei ki no hitin e project ngo jong hi avela ka sei a hi ta in mi tampi hi sumunai lo jong yu mai the wa hin a hin la a hi thei chana nangin hi zat hin to in ti a fix a koima ki demand lo a hi in inam gen thei na hi he no a hi in I bang adap la ya acha ate gi na ding helova gen thei ta a in a lo ki hal ha relief ke ma o mo a hi in tua hi Kampupi district langa MLA nin panna sata la wa hita chu phabe pi hi api wa hita ni la cha lang chu alang khana boy be se tala wa hi na hin la email ma ho ki got dan hi akivet teng le ei ho jong ki gong lo thei hi ta pu vi mal chamu hi ngai chamo mong a hi tai ti a hi ta ji chun hi chiwa hi a hi thei chanin pan hin law hi tin mun tin gam tina kanami te hon jong ipan na chi wa I na chi wa pan la go hi tin foreigner loi a hi lawai la state choma loi Kuki hi naw ngai lu zo sin pan hin law hi tin igam inama gen thei ta a khosa ho dinga hi pan law hi tin
ama ho ahung lo hina hi la phat khat ting le ei hon jong ikile nung ting le I inova in luma phateta yum deu a hi in tu ni a hi gamdang mundanga jong le chun kile na ding gam na hin nei lo ting le nang chan ge na boi tho tho ding a hi in amuna na thata pangzo hi jong le chun tu ni a hi nangin na ta sata na tha jen kiti a hi poi ium na chi wa nei kham wa to khom hi tin igam inam hu theina ding le igam inam hi tangkhul hon eila pi lo na dinga hi pan lao hi ti a hi ji in hi chiwa hi account number ho zonga ki coin gpay number ho zonga ki coin gpay number hi whatsapp number zong hi in koi to bang pan hin la tengole ila na ho chu screenshot bolu hi tin hi chi number mama achu whatsapp hi ni chiwa chu in thot nova imin ho to in thot diu win zong avelin kain tem kitnin koi to bang upi mang ho chun hi chilanga qr code ki koi zong hi scan e bol wa ipi jing thewa hi ti zong chu isai kin wa hi aban le zan hi a pan hin la ho neu khat hin ta do lew hen ama sa chu za le pakhat in pan anala wa hi ta in tu ni a hi ivet na hi le za le som le thum chanin pan a hin lawin za le ni a patna za le som le thum chan ge ya pan hin la ho zo si na chung chi win avelin ki pa thu ka hin phong kitnin tu ni a hi chiwa pan hin la ho la a sang pen chu a hi a hi le zam khogin khong sai ama hin sang ni a hin to in ama hi zan hi a sum hin to ho la a sang pen a hi ti chu iga phon do thewin tin anoi langa hi chi som sagi le khat na lam khulun chong loi kiti in ta do naw hi a hi le e ho Kuki channel family ho dan dung juya chu donation in a bol chengole sanga chunglang hin to ho hi aphat chenga hung kita do ding ni chenga hung kita do ding ama ho hi highlight hung ke bol ching ding a hi ti kilol na khat inei dung zui wa chu aman jong tu chung I project no wa hi sanga a hin to ze a chu ama min jong hi video in update si ule ama min jong hung zaw jing a hi ti hi he theine diwa in phone kit no hi in kanam mi te ho tu ni chan ge ya pan la nai lo hon jong ilung ge lo khelo hi tin tu ni a hi chi mai me ya bon pan na la nom lo wa hi le kagam kanam ka ngai lui ti a peng peng jong le chun ta san lo na hi bo ve amina na kama na sei a hi bo win na lunggel ta pu na ni poi ti chu koi man sei jong le nang a jong na ki he ting a hi ti hi iga phon do ki deu hin tin tu ni a hi chiwa za le ni a ko na za le som le thum chan ge ya pan hin la a igam inam ngai lu a anei khama hin to ho zo si pathinin phathei na bo vin tin tu ni a igam inama dinga na hin to do sangwa alle a tam zo in pathinin phathei na hin bo taw hen ti chu ka taw na hi hi chichan chu tu ni Kuki news mangcha a 15 February 2026 ni ho a igam sunga thilso ho aban bana update in bol thei ho hi chichan chu in tin tu ni Kuki news in ve an ngai ho zo se na chung che win ka ki pa in bon cha wen pathinin phathei na bo jing taw hen Kuki